Voini December ni kwa kumsang ni somni pathum in rinni ani a in zavain chibaile vekule tedim bial taingen kho a Burma Sipai le chin Sipai in kara indona a le lama thile hliaman tonlai chin ram chaklam tedim bial taingen kho a Burma Sipai camp chu chin Sipai tangwal in lak ngei tumin anbei meka kali le chin hil in kar kong puipo khari ani a December ni saria po chin Sipai tangwal te chuan zinga tanga Burma Sipai te chu vabein nilengin na satakinan indawa kali khopuya bukhwar Burma Sipai te poin ral thuam lian nen cholvin anpuiti hriatani kali khopuya tanga ral thuam lian manga Burma Sipai na satakan ka wangin chin Sipai mi panga in hliaman tuara hliam tuar te chu CDF siain atanga pasal tha pani CNDF atanga pasal tha mi pakhat PDF zawlen atanga pasal tha mi pani te anni hengzinga bomra fupal RPG ral thuama ka fu ten ni a anjinga pakhat chu aketan ngai din huna omti in CDM siaina anhotu pakhat chuana soi tunla hi Sipai camp lak ngei tumin chin Sipai tangwal chuan an bei mek lai ni a December ni nia po CDF siain nen taingen kho Burma Sipai te hi anlo bei to a Sipai camp an la thei chep tia thlona nen na satakin swal Sipai ho hi anron puya mi pui Sipai te hi an nung to le ta ni chumi hnuwa po top san mai lovin chin Sipai hwai sindang PDF zolen le CNDF chuan puin tunlai hin na satakin anin kap mek ti hriatani chiat mi le man tuna Burma Sipai camp te chuti enele in anlak bela police pathum le Sipai pahni anral thuam fam kimnen anung chungin anman bok san state chaklam chiat mi biale man tun biala tanmun khwar Burma Sipai camp chu TNLA in alak sakzela December ni saria po Sipai camp dang anlak bela kem lak tuma in beina police pathum le Sipai pahni anral thuam fam kimnen anung chungin anman operation antran tira tangin vo inni thlengin ta angram chunga Sipai camp somnga pathum anlak sak thei thu TNLA chuan thu chwa an siama December ni sari jinglamdar som pakhat le minute somthum panga vela chiat mi biala lichi Sipai camp anruna anla theni hemi camp anlak tuma hian Sipai pani le police pathum te chu 60mm 80mm ral thuam lian le silai somnen anung chungin anman ti hriatani December ni saria tho tlailamdar thum le achan vela man tun bial khumung Burma Sipai camp chu TNLA te bukin lu chilin anwa beya reilo te chung an be nuwa Burma Sipai camp chu an lavek theini December ni saria Sipai camp pani anlak saknen operation 1027 antran tiratanga Sipai camp anlak zongjong chu camp somnga pathumating to ti TNLA chuan official in thu chwa an siam tamu bial angzia Burma Sipai camp chu Kuki army le tamu PDF tangwal in lak tumin na satakin anbei tamu bial chaklam India le Myanmar rampani in kar sumdo na kongpui chunga tanmun khwara khosa Burma Sipai le ankitte sani Sipai SNA le piuso 3 te camp angzia khwa chu December ni sari jing khowar madarli atangin Kuki army le tamu PDF pol tangwal chuan anbei chana na satakin anin kapani he in be na hian le lamle lama thi le hliamanum thoshiat ani angzia khwa hian Burma Sipai le ankit sani nam Sipai SNA India ram Manipur state aral thuam keng meitei Sipai United National Liberation Front le piuso 3 mi zavel infin khom chuan tanmun khwarin anom chila chungho chu mi pui Sipai tangwalin jinglamdar li atangin anwakap tana da rukleng na satakin anin kapani Burma Sipai lam thi le hliam tuar antam wangin thona mangin anpuya mi pui Sipai tangwal lamatangin mi pakhatin nunna achana mi panin hliaman tuar ti hriatani tunlai ramchung borak atang thalhia December ni sari chuna khan nilenga indona achwaka Burma Sipai lampo mi thile hliam tuar an tambok mi pui Sipai nun na chan te ruang hi kan la theya felfai taka William na kan nei to indona chunjom zel turangai ani wangin angzia khochunga in hnuaya khurlain bi rukna an siam mek thu mi pui Sipai pakhat chuana soi angzia khochunga indona achwa wangin khochung mi pui le abul nai khwa tangin mi sangkha chuang te chu humhim na zongin an tlan meka atam jok chu India ram Manipur state a anwatlan luta then kha chu tamu khopui chung le
ram noi lokara an tlan mek thu mi pakhat chuan a soye mindat khopui chunga indona achuak le ta Burma Sipai pathum CDF mindat ten an kaplum Chin state mindat khopuya December ni riat chonua khan ram nei to CDF mindat le Burma Sipai inkara na setaka inka na chwa thu CDF mindat ne na tanga shiatani a tlai lamdar thum le achan ve vela mindat khopui ni chwa na lam sira indona chwaka anin do nu reivak lawa mindat khopui nitlak na lama Burma Sipai rol thar pani an mana an shuai khopui chunga bu kwar Burma Sipai battalion zanhi somsari palia tanga sipai mi somli velte chu indona mun lampanin anwa puiti khochung mi te chuan an soi CDF mindat ten an soidanin Burma Sipai battalion zanhi somsari pali mun puya tangin sipai mi somsari rwal chu motor pani ne ni chhuana lama bum kam turin anon kala an kong dan tumin kan lo beya Burma Sipai pathum kan ka phlum mi somvelin hyaman tuarti in an tarlang khopui chungin dona hian CDF mindat lam chuan tuma mithi le hliam tuara nom lawa an kirle theyani anin dolai hian sipai lam chu swal sipai lam hian ral thuam lam mangin indona hi an puiti hriatani mindat khopui chunga ommi pakhat chuan voina khopui chunga indona achwa nuwa Burma Sipai te hian khuchung mi sompanga an manti ina soye mindat khopui chunga hian CDF mindat le Burma Sipai ho anin kap thina mani loka inka na po Burma Sipai pani an thia sipai dang panga in hyaman tuarti hriatani bok kokang ram pania indona rap thlak taka Burma Sipai som pasari an thi captain telin mi pathuman mana Burma Sipai lal brigade general dang mithiau zinga an mu belbok San State Saklam Kokang District Tayin Tlang Tuan Bunhai le Kungchian Ram Chunga Burma Sipai Camp te chu MNDAA in avaya lak tuma anin do na a Burma Sipai mi som pasari zet an kaplum Sipai lal captain pakhat telin Sipai pathum an mana Sipai thizinga Sipai lal brigadier general po an mu thu MNDAA chuan official in thu chu asia December ni sarir tanga ni ria thleng ni ni chungkha kukang Tungshan Ram Tayin Tlang Tuan le lau sukuk rama hawa tranmun khwar Burma Sipai tlem te chu mun khata anin fin khom wangin MNDA point andu take moti in anwa beyani khungchian ram le mun dangdanga Burma Sipai camp puitling anlak mitam tak anom nan chu camp puitling atanga tlan chuak Burma Sipai ho chu anbul nai camp anfina tranmun thazok an siam zela ti chuan kokang ram chunga Burma Sipai camp lian vak lote chu MNDAA ten lavek tura nitin anbe na chanani December ni riat jing namdar kwale achan vevela la ukai khopui tungsing venga tranmun khwar Burma Sipai ho chuan MNDAA ten an lo lak to sawin tlang chungle simian fo bulnhai tluan lama ramnorin an thok chuak MNDAA ten an lak to sa Sipai camp lale theitura ramnor an ni mela MNDAA pon Burma Sipai te chu konga lo changin an lo kapa MNDAA lam chu tlem te in anin chena tungching veng yaihu Sipai camp train tlang bula bukhwar le sawin tlang bula thengthar mundrim chang zonga birumek Burma Sipai te chu na satakin an vakap chiamani nimin December ni riat a thau khan jing lamdariat vela Vocie pan ram Sipai pakhatan mana train tlang chunga Sipai ho ne na tangin machine gun silai puak rang pathum ral thuam lian ka na silai pakhat rifle silai pangale ral thuam dang tam tak anlak sakbok December ni sarit lai lamdar li le min somnga vela po lau kai khopuya bukhwar Burma Sipai chu MNDAA ten tranmun khwar na lama ram annor wangin na satakin indona achuaka tlai lamdar nga le minit somni thleng in ka na hi aturu le a Burma Sipai lamte malam nor bel theitolovin an hnung to levika hemi tuma in ka na po Burma Sipai thi le liam tuar an tamti hriatani kungchian Sipai camp puitling MNDAA ten anlak tuma Sipai camp atanga tan chuak hote chuan thole hlan nei tam hle a MNDAA ten an hnung zuin an hual zela December ni ruka khan anin be na munan wa en chuan Sipai lal brigade som pania an ho to ber brigadier general ang zolin telin Sipai mithi ruang tam tak anwa mu a kan video masa khan kanron ti chuak to ani
December ni Sarizana Sukai Ram Indona apo Sipailal Captain pakhat an mana Sipai mithi ruang som pakhat an mubok hemitruma Sipai thi ruang som pakhat zinga hian Sipailal Brigadier General ruang mu ani a MNDAA ten Sipailal dang an ka lumbel anyang ti in Indona lam chui tu ti chuan an soye ma se nim nge thei chu ni ri lo December ni rukchona Brigade General rank nei chin Sipailal an lo that to bok Tunchuma Brigadier General rank nei pakhat Sipai mithi zinga mu ani le a MNDAA ten Sipailal an tha aniang ti rinani chanchin chiang jok tarla nom vele kanon ti chuak le don nia Tamu district kho in som pasari chu SAC 10 an hal Sagan region Tamu district tungchu khwa chu in zathum travel an ni a Swal Sipai SAC 10 ni zan December ni riat Zandal Somvel Khan khochungan swa sama twal chunga silai le lai pui bom an kapluta zanlaya twal chung mi puite anral khelna salheni indona po omlovin an kho inchu Swal Sipai SAC 10 an hal saka an kho hal tu Swal Sipai SAC chu thantapin haizol khoa swa samati chimittu te kha anni thu twal chung mi ten an soye mi pui thi le liam za chia thei alani lawa lalpan mi pui thabar mangang te tran pui mol ro se Israel Prime Minister in Hezbollah avau Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Lebanon a firfiak Paul Iran sarkar thlop Hezbollah chu voin Israel andawani chuan Lebanon khopui Beirut chu Gaza le Khan Yunisa an chantir ve mai don ti asoye Prime Minister Netanyahu hian ningania Israel Defense Force IDF Northern Command Headquarters atlo trumin he thu hi asoya Prime Minister hi Defense Minister Yoav Gallant le IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi ten antoyom October ni Syria Hamas ten Israel an be wangin Israel in Gaza Stripa Hamas firfiak te laka be puya thak meka heti lai me kyan Hezbollah hian Hamas te an thlop thu soin Israel marlama Israel te hi an lo be wering bukani guided missile laka chwa nunung ber Israel mi pakhat athia Hezbollah hi indona hian an telveni chuan an ma ni kutnge in Beirut le Lebanon chu Gaza le Khan Yunisa an chantir don ti na ni ati Khan Yunis hi Gaza Strip chimlam khopui Hamas rorel na hnuai omani a Hamas nen anin do meka Israel chuan ne na chan nge yetuma hei hi sipai te pui nein anti thenge don ti Prime Minister chuan a soi Netanyahu hian October thla khan Hezbollah te vona thu hi alo soi to a Northern Command Headquarters a ve kyan Hezbollah chuan Israel andawani chuan an lein chirang ti ina soya Hezbollah chu anrin phak ba kana sign kan beyanga Hezbollah le Lebanon ramtan chian na setakaniang ati Gaza a in be na Israel War Cabinet Minister fapathi Gaza Strip a Israel e Hamas in be na Israel Army ho to lui tuna War Cabinet Minister ni mek gadi a sekota fapa kumsomni pangami Major Gal a Scott chu athi Israel media chuan Major a Scott hi tanel puaka liam na takatwara damdoina ashwai ni nuwa athi ti antarlang Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan gal aisen ko chu pasal thadik tak ani ti soin athi na chuan ril rotina hle ti asoya kan pasal tha ti thi na hi athlon don lo ne na kan chanma chu kan bezel don ati Minister Gadi aisen ko thi Israel Defense Force IDF Southern Command atlo line in dona a fapain hliam na tak ator tho hi sha tirani a ninga nia Gaza chimlama in be na hian Israel sipaidang pakhat Sergeant Major Jonathan David Deitch po athibok ani khati zong kha tunju batana kan han ti chwale theite chuni e